Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba silo-silo kumana. Yae eloki mebut bepa onde-onde. Asekku Siti Kafi Kosari Syamrahman nomor urut 30 si bawah siloku. Asekku Amalia nomor urut 3. Asekku Jemriani nomor urut 10-2. Asekku Akifanela nomor urut 2. Pole kelase Asera 6. Onde-onde pauleri pada londe, ya regar ya semuk belonde, na iya bepa onde-onde mancaji pak denuangeng, sari kuamen dan lewe tenangka, riawa ya rega dena labu, betuana dan lewe manenuange. Padai onde-onde we nareko manasui dek na labu na iya kia kawangi tak sedi-sedi. Mau ni angka gola celak rila lena bepai dek na palakbu. Maku ni ro pak denuang rila leng ada ugie ia naritu lolongan dale matete na tuli kawang riase. Bahan-bahan yang lo dipakai ia naritu Kasumba daun pandang, wai pelah, gola celak, kaluku, pekje, labu A10, campurui pekje cedek, rilaleng labu Patamai cedek kasumba daun pandange, rilaleng labu Pertama toi wai pelae, rilaleng labu napa campurui. Alai cek de adonange, pertama igola celah rilalena napa palebui. Pertama adonan lebue rilaleng wai pelae angken namawang. Nako mawan ni pateti. Pertama onde-onde rikalu kue napa campurui angken narata. Palena ni onde-onde ripene. Bahan-bahan yang lo dipakai ia naritu kasumba daun pandang, wai pelah, gola celak, kaluku, pekje. 3. Pertama adonan lebu. Ulangi. Mana? Satu, 1, 2, 3. Selamat